Kani kadega Batisi TV, bat pidang pet ya ki kubor baman kasni, balwan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Working President Jongka United Democratic Party Ranikor Circle uba Maitia Marwen ringkat lang bat kiwei pat kino yalam Jongka Circle kiwa kentop uba John Rengat uba B Tongwa uba Marcus Marang uba Paul Sangma bat uba L Walang kilami nakaseng UDP bat lek peniso iladie syakaseng NPP lapriang sobhai gini kino yalam Jongka UDP syakaseng NPP dau President Jongka NPP Southwest Khasi Hills uba Kit Borlang Nongram haringkat keji dan lang kinoy lam jongke NPP na Southwest Khasi Hills. Uba Maitia Marwen hakajing keren bagi lapatai kubor hakan nyautrek rempang arhajar arpo. Ula ong bakajing lek piniso jong u bat kini kiwei pat kinoy lam kadai nak daw kajing rahak bor palat jong MLA pementa Karanikor uba Pius Marwen namar bo omshim la ailat setia u banyakon ya ke election MDC steng samoy kaban selongshan halang rin konstituensi. Ula ong bakal don kecing penbet boba Pius unya khon yak election MLA bat uba Nasar Marwen pan unya khon yak election MDC handai jarang khat boba Nasar lakhlat no bat ula ong ba minta kala dis kapali jong u banya khon penban nakaliang jong ba Pius ula penpau penban ba kwa banya khon hi yak ni election klem deskap syuk kesur jong ki bubun balang ho igano parti dekadau hi ba ke gebang shem ke gebang ba minshwa abang ngejoin ke UDP ngadon ke jing temu syakri yang berba dah kebangan habiele kunki MLA dan ki MDC rehadin juga taba kami hak karakum trikam jangka parti kalau dah kompong karakum ya keren pararang di halor itai benda dreiban kanu ga ban nandon ke jing ketoi parti yalani beri juga parti ngamdan dengan doni kami sim ban syakri apa iba tengah hawat ya galat kelinti dah kumu ban syakri khamba shisu dah minta dong katai oh ya kata ngamla ban len ba menegani shwa ba ngadon ha bangadon ha parti UDP ru gajinya keren gajungi dalam gumni one man one push ba lada UMLA ba dep yele ya MLA de kala dei kapali ban aino hakiwe pak ya ke MDC election dari abang ila job ya ke MLA by election di wilayah banjo bro ya ke MDC election dari harga jingjer karno ba karno i mama nasa di kalau dari kapali kajonga bangan ya le ya ke MDC election dari nagano kadang ngam laban batai kada dari ka parti kam isu ka tikil na ti na ta daw nga ngamdon gano isu ndai nga kwa an syakri nan nda pai ba jong ka dong ka thai jong ti ngaman se ba wat ka apor bangi pelong ya ka meeting live potari hang thi harang tung markham ailat shu ban ya kren ya ki unit na ki dong ba pher ti la shu kren tang ki working president but secretary ki alam no tang anu ban krente na galeng dungi ki pai ba ni khamshu khamio la shu ban kren kanu kenti ngino la ban len ba kan don ke jing kta ek parti kan don ba ji ke jing kta ek parti te kumbalo mentahi na kalian yo ki bopun ki pai ba pat ki nom kersan jungi pan ki dang don hak parti namar ba ka jing mi ka jungi mentah jongki mentah kaya pher ba ka ek bangi mi mensuana parti kongres bangi penyesok saya kena ke parti. Kuman cepat kenal pi ka bangi ya syong ya perkat hakapor ke bangi mi nak ke parti kongres saya ke parti NPP. Kadai halor ki nomrem itu scam. Bat ka we ka nomrem ke ba scam tam golong halor ka civil subdivision. Ya kata nama awan len katrai karo haj ni kan mau kata. Tidai halor kan ni ka nomrem ba ibadanggo ila ong ini hak to por ba kum kinong yalam ni parti habang ya tre ka kam no pada ka thong ka bakmat kalong na ta jupet ba de halor kita ka rem ru ba na kaliang jumi hak to por ni resign ni en mas na ka parti kongres ni rum parok haj sa ka parti NPP
Henry ban ya mujur ya ke ba kini gile mentapat kaya perbat lepa. Kini mentapat kita ya lek la kajong bat hakajong ko porungan ong ma kamdon katakan rem ka ba tikna ong na kai kadau ka ba nyindi na kanita parti NDP. Lada kamdon ka thong ban ya le election na try ngam ya len hina do basta. Ti ya kane ka kenti ka ba mentaru da ka jinga kan ulang jungi da ka jinga railang jungi ngek skamba ngana ko ila de ru ban ikun ya kanita. By election kabanohan ni ka atong property. Juga kumulidar hakan ni kapor. Ngan ong bang ibi ba hakapor bangimi na kang kongres kadam-dadon da ka komiti bat hadir ka komiti ngidon ya ka general meeting ka bangin ya decide lang paro manongin ya pun ban le sa ka NPP. Ubadang ko daladehi uong baladadei ban songlan knot ne song mula ne song sukiro. Nagamta ka bha ka miat jong pajba jong ka pateng ka banwan. Ngidei banyarai lang ban resign hak to por na ka parti kongres lada ka parti NPP ka kular ban ai civil subdivision te kata ka dikan ngrim ku mga ong na basdang ban sami na ka parti kongres ka to por tenre mentapa ndon kata ka jing ya kren ban ong batungin ya lek phai beng sa kongres ne tungin ya mi no na ka NPP te ban ong pakai ka tao hapo sistem hinga ngaso ban ong ba kampat kadon kata kadau pasyongnya kat hadu man ong ba ngin me no na kaneka party te ka jing yu juga haki statement ki ba maki ki ai bat kum juro haka resignation letter ka jong badanggo ngai ba baro ka blim ka le shopai ba baro ka jing keno ka le shopai ba hana ba ka dei ka jing kwa jong pai ba henry nga ngong i phi ru ki ba syong ne ni dei ban ta jong pai ba ni ni kham ton ka ban ba ngin ya le kum ka karai tinata ka daw nga ong ba ka jingni jong ki menta kamrat songnya than kumangimi mensuana ka kongres ban penyeso sa NPP.